Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School Third Foundation Day Ketalonpon. Nijang Karbi Anglong lakhai si Duar Amla constituency ke parlo lang tara along kedo. Karlitang Sumila Ronghangpi amen pen ke kimpipon. Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School pining an ningkan ke thomnang plengsi piniarni ningkan ke thom ke chok arani talonpon. Labangso Third Foundation de ketalon ponalong alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council iam Prabhat Chandra Taro, KSA President, Samson Teron, KWJF President, Violet BP, Assistant Inspector Education Department, Katharson Ingti Lapen, Hada Kecharli Au Somar Apia Potum Chetong Dunrinti. Lason si pinilabangso Third Foundation de ketalon pon along Karlitang Sumila Ronghangpi akumlin sitami Karbi Anglong Autonomous Council iam Prabhat Chandra Taro arideng pen ingpupon un an akirap pen osomaratum Halloween pen kewang atum aphan dakamat kedo kethak jiadi mate hostel ahem nangkim pipon asonte meparji pusi hadar school headmaster Babu Singh Ronghang ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia long ketheki ding atum aphan choning ripon. Kibang silang sengkan tak, sengkan lagi dorong tu pusing itu tambang itu tadi. Hipon parlo, anu deh. Labang so, askula long kacari, abang pun apitum. Mesan itu, mesan kengkan tambang pusing itu. Nong ege, pitan, ontan arbak taning palang abena. As a token of love, kuntit hipik nang ni, ningkan sam, anong ege. Masab suwet taning sam panang lasi. Kilong atung taning sampun ko lapen kilong leabang putang putumanta nimbiri ningoiri moneng kibang silang sengkana bangke ni silong nunji moneng kibang silang sengkana bangke ni sikicing sinong ilong bunji punang ningji tabra moneng sengkana bangke labang sohong jailong karjo pono tinang pumalen sidupon putumang pera ningji rod kudra kibang silang sengkana bangke ni senang tek cepat pupusin tego lama bangke arjupon bomlo nang ilito matenglo lam kitan bunji tadong nona bangke ilito labang so skuna long kacali bang tuwa bang pilitong ilito mapanaga panong kambarim kacali do lo ketandet ke chokche lo kacali le chokche ilito majutang ilito majupata rimbo nang ji bibo nang ji ilito matasi hekte det brere det stami ata kacali bang tuwa pilitong mata itu kambarim betang gondo itu ma culture itu promote our culture itu ma society long putih itu ang tek gunay labang so ang tek gunay gitu matasi ada kali bang tuwa pilitong ning hangsi itu matengno tumi dikpen kacali untuk tipin itu matengno ikan barim materit nong cingdi ikan itu matengno nampak lagun tu lasi kado kowe labang so ikan nalong kacipati itu kacali dun tumi dikpen san sipin dun kacali dun atum nang itu cisi cedang elu putih labang so hong jayong simbang pen ikan napak lanjia pang sedang itu panaporang tipon asik kado kowe ini tu tadam tap tera ini tu hedra ini tu mapan ini tu ma cari bang bukan itu nangkitan pun putih itu kolong pun lah sikadu wita ningarong cipi junangan protected rated ikan anteng lelet sudah ni dia pun tu itu kado kau dah kolong bukan itu dia pun berkusini sih asik kado kau kada kacali bang kalau itu man macam lapan sohong jaya ke bang pen ini tu bang kan barim nong cinggi ikan itu pun berkusini asik kita bincang tentang problem. Di pualong CPI mela tumpen methang asai hemalong pherang kyamai kangnipon aruni phai kretrok arni CPI mel methang asai hemalong pherang kyamai kangnipon labangso pherang kyamai kangnipon nangkok laki kedam tang aru achikloni phai kretrok si arni 1986 aning kanpen hemprek apharman nang chesong bombang bomsi peneng lethota hemprek ke hang arni lopu hokponsi aruni phai kretrok si arni talon ponpo Karbi Anglong arat anta ke talon japhan choning ripon Athima nilitum CPI melatum akemangke radatum ta chini athe kedam tang thongke prat frok aningkan Bharat kachari aron alu along ketok tang lapen 22 amendment that pen aphi article 244a ateng pen hemprek mate autonomous state kelong un aputhak Karbi Anglong lapen NC Hills arak chesong bombang bomahut ateng pen non puta nilitum CPI melatum ke kachesong engtomte athema 1995 jangmi poni phai CR ni lamdon chetok si aja kong chewan unlo lasi bangso kachesong ahot hemprek
aparman kachesong atum penang an apran ke damnang atum do ulo lasi aroni phaikra troxi harnike karlitang atum aphan chiki mo asai dengpon nangji cheting ne nang ne lapen hemprek aparman kachesong ington nang ne pusi HPC secretary Robi Kumar Phangchopen ningjepon Karbi Anglong and Sils of Harman Wang. Lasidat penangan aja kong do dagla Karbi Anglong District Council adim ta Autonomous Council pulo. La pente la bangso along legislative aja kong aron ke salam aja kong cewan ko executive power cewan ko. Lasidat itu penangan aja kong bong penbangke DC 11 SP Vanda itu ACR dan Karbi Anglong Autonomous Council pen tahun lahir jakom sitame state government ahin pen sitame alam tum kroi pamesi dalamane office memorandum pi bangso office memorandum pi den terapi ha Assam governor mate Karbi Anglong Dimahasal West Karbi Anglong la kadobe bangso Autonomous Council along guardian lo 62 la guardian lo Assam governor ta gazette notification ta inang ko la silahai katto babe aja kong sewanun hemprek aja kong ilu sewanun la sila bangso ke sewanun long ko jasement pet jalabang ke dilitum CPI melahin pen arjap thip ajene si no puan sitame labangso kache song ponalo penangan tumangke martiar dolo penangan tumangke sial gandang lo penangan tumke gas mukor domata lo ando doponglang judang bela lase lai ka dobe aputhat ada tu kache song anok be tu nok be pi tu labangso bangke puta arjap thip pen ajoksi pinie bangke CPIML atum yang lo hakke chengpen hemprek abangso nanajatum lo lapente ASDC po men pen halabangso ni hemprek ham chengar ni labangso amham pathe lasi dagabang ke ini CPIML atum yang lo hemprek ke ham karjap thip lapente nanga chengatum lo lasi penal mate 17 May labangso ingdeng thongker la proxy labangso autonomous state demand de hu penal talo ko la sila boxolo rada pan dili tumin pensioning reform lo labangso hembrek klonglitik sanse pose mewangke Middle Langlok so Pathua Klam along first inter village football knockout tournament championship 2023 Angdong Kiti ke pathupon Aruni phaikre pho arni anar lopor phai hinia por pen lakha krepli korkanthi constituency ke parlo Langlok so habar Middle Langlok so Pathua Klam along Langlok so Sports Association atom pen chepater priponsi first inter village football knockout tournament championship Angdong Kiti pathupon Labangsolong mai charipon sarlong ingti Langlokso Sports Association mepu mai ke phalam the roton teron Langlokso Sports Association kongchun bang ahin pensi bangsolong alohiaman pen kachetong dun Chandra Singh ingti BJP korkanthi mondol Harmon Ingleng secretary BJP korkanthi mondol Har Singh Kro president minority korkanthi Raju Besamilangso Sports Association mepu Sar Singh Timong Langlokso Lems chairman penchenglok penang anman penge doke theki dingatum chetong dun Bangso first inter village football knockout tournament championship Angdong Kitia longka pathupon Langlokso United FC lapen Borpung Bojaru FC angbongsi pathupon lu laso along middle referee Rukasan Rongphar Harsing Rongpi left referee Busing Rongphar right referee alangli tomahin bensi ingsamjin pen langchari ponlu Langlokso United FC lapen Borpung Bojaru FC angbong kapathubom pen Langlokso United FC 2 goal lapen Borpung Bojaru FC 3 goal Borpung Bojaru FC atum kethek mochot ajok Langlokso United FC aphan parem ponsi Borpung Bojaru FC atum chepahai ponlu Best goalkeeper Songsar Rongphar Langlokso Sports Association Best player Sonjoy Tiso Borpung Bojaru FC Best scorer Lip Singer Langlokso Sports Association alangli tom ahin pensi nong e chepalong pon Sonsi Mesen pen first inter village football knockout tournament championship Angdong Kiti pachun ponlu
Samilang Sopen, Longbamon Ingti, Karbi Anglong News. Ini labang so lang so our inter-village football tournament na pwede itong kinamtang nikan si sport association long register ko lang lo labang si ini la sport association ke pini si tumage la kicheng inter-village kicheng lo labang si pini bang labang ang dung pi kiri pono si labang song dung pi kiri pono make lang so sport association labang te workung bojaru FC pensilat ini bang kelapon talang litum patupon bom huk lo so tim bang sig hai ponik ne labang so tum khela pom pom mange ke chengsi first match ha first la chengsi bang ke la lang so sport association se lang tum first gol ke pi la pen te long so pe pi bang ke akola bojaru FC tumsi goli pen pi akola pe last abang ke lang so sport association se goli si ablo la pen borpung sor bang gol thong la pen lang so sport association make goli tangde na tung ke bang tuji ta la bang so village football champion las bang so bipon tulang mana itu non ni tumake la inter village football tournament championship bang non bang biponi yelo non ke bang bang ke tumake league inter league signon pake pake football tangde la bang so ka patupon ji komento lompeng ne la bang so patu ponji bang ke ni tum non hesi pinna si dulang pojo ase all borpung jenglong la pentlang lokso la hawar ke thoman si ni tum la bang so lang so exploration paru pina pol si non bang ke arbi takijang chenglo pen borpung jenglong bang ke tawar ta ke bang da sab communication da problem chat ase sab so la so abidar bang pamichet na ning greng huti yu pangche bon tu si tangde la sport nang litum lang so sport association phan kalbeng autonomous council ahin ben kwan ar dinang pidum Karbi Anglong Autonomous Council hin ben makin nili especially nili hin niya kong pen mane curup parpik do labang kelang li itu tum lang por country local MEC akhai sa raju tiso alang li si anle ni tuman nang thana mum pen balang li ekdom kachpaduk dun pen sila bang so sport association long on mane platform one pen sini tu lap mane chunong opinion ta kasi alang li panili anu se mane athi pading nang pen ako ini tum sport association Karbi Anglong sport association honorable Pangkas Teron alang list tame dili to thang kasik sak ng pidunde alang li tumis tame kedampen tame na alang li na accept dun tapi si nang tuman arjulo kan bak area dolo kan bak khelo punar jun mas tum thang lo penana area the alok the tonte la puson pulote na tum ginon tumasi bil tumake sar tula chihon Pangkas Teron la pende sar so alang mita misi tumala so ai